Pozdrav društvo, kako ste danas? Evo ja sam izašao jednu noćnu šetnju. Malo navratio kod frizerke i sredio da ličim na nešto. A sad pičim polako kući. Pa onda nastavljam standardnu rutinu i da izmontiram klip. Da bi imali nešto da gledate. Bar još uvijek ne znam, vjerovatno će biti nešto casual. Pošto ništa pametno nisam smislio sad za ovaj put. Obožavam jesen i te jutarnje jesenje boje. Kao i svako jutro kreće jutarnja rutina, idemo da naranimo domaće životinje, pa onda polako posle toga na posao. Ovako malo kratko da vidite i vi šta mene čeka svako jutro. A i dalje kao standardna rutina, krenuo na posao. Bar i ovo moram da vam snimim voiceoverom, pošto po standardu da bi došao sebi ujutro moram da odvalim muziku. I onda tu ti momenti jednostavno izostaju. Svega toga ništa, da kažem, neuobičajeno. Idemo na posao da završimo današnje radne obaveze i... Yeah. Sometimes I get so mad, there's no controlling me. My thoughts get so bad, I'm like, I might grab a bat, I don't know. My wrath, my blood boils over like, oh God, here goes. I lost all feeling from my head to my toes. You said some shit that I can't let go, so just stay tuned for the rest of the show. So have you ever felt betrayed? Switches how you see things, realize something needs change. Cause I know you got me fucked up, let me show you what's up. Cause enough is enough. I'll take a face full of pavement just to make a statement. I know there's no turning back. Oh God, a
shoulder do, crack your holder too. Heating up inside of me, blood so violently, thanks for trying me. Now it's finally time to see how this rivalry becomes a dynasty. Obožavam jednostavno Suboticu kad dođe ovo jesenje vreme, kad se ovako požuti. Bar iskreno ne sviđa mi se ovo što su uradili sa drvima, ali šta ćemo, nije naš izbor. Tako da, šta je tu je. Biztos megnéztem. Honnan néztem? Kad Subotica poprimi te boje, jednostavno nema premca, a idemo da završimo poslove i onda pravo. Ja ne znam ljudi kako ste vi s tim, ali ja dan danas ne mogu da razumem ljude u gradu zašto preferiraju više to. Šta mislite vi? Recite mi, je li vama lepše recimo ovakav popodnevni pogled ili pogled na grad? Šta radiš Teda? A mjau mjau? Tedo? Tedi? Mjau? Šta je, nećeš sada pričaš sa mnom? Nećeš da pričaš sa mnom? Nećemo divanit? Tedi? Ej, mjau mjau mjau. Šta je Teda? Aska, Gricko! Aska, Gricko! Aska! Gric! Aska! Alo! Aska! Gricko! Aska! Gric! Ajde vamo! Ajde vamo! Ajde vamo! Brzo! Gdje si? Gdje si? Pogledajte, molim vas, ova 3 mučenika. Namestili se i greju se.
Malo spremanje za ručak, da ne kaže žena da ne radim ništa. Ne znam vas. Vi dobijete tu rečenicu?